Kurumjari, Elite TV ki Meerep the candidate meng tabiri bu singbu Ahmed Taram okchari ngasi khuna unajadu ba candidate city kana sunate Sekmai Assembly constituency da yamna na oriba adumba politician ni man kari gi damakta mikhala sida thengna gadariba mai pa kana kai tawningi ba Sekmai Assembly constituency da kari awar pa leiriba Manipur gi tongwa tong issue singda maki wakhalon kari leiriba habdu khangna bagi duning se khuna unajagadariba se atakana sunate Khwairakpam Robin Singh ni Robin Taram okchari Robin Maru na isa ki sub introduction tang daka oi mayam na zum khangni ngani ai na su khangya du mayam na isa ne haibu na seng na nuai ni khali sub introduction to bi myself ai Khwairakpam Robin Singh ai awang sekmai hariba mafam du dagi ni awang sekmai makhale kai ado ai gi baba na Khwairakpam sana jawba retired assistant director from economics and statistics department ai ima lai gidre Khwairakpam ongbi memsa akoi ichilena punna taret ni aigi mathakta kwai ahan yamba malai marakta isi manga lai aduga aina khwaidagi last ni aduga aisi as per qualification aigi class 10 di ai senapati gi bethani English higher secondary school high jidagi ai losin jarakpani aduga ai BA sociology hojiba ai BA sociology leijai aduga amu ai diploma in nautical science ai merchant navy da leijarame chennai gi akhoi Hindustan Institute of Maritime Training hajda STCW social akhoi special training on certificate waskeeping hajda diploma jong losin jare thank you maruna akhoi atai atopa mayam su leiri ngaling digi hauna akhoi politics ta akhoi BJP gi morcha gi mayam tropa national executive ki morcha gi member oba mayam lei adu lating na hoji fawda akhoi gi Robin gi achievement aduga contribution so far in Sekmai Assembly constituency also in Manipur state kari contribution aduga kari achievement leire thambim haijage aisi yamna nahawri ngi de hona damuka yam angang ori ngi de hona aisi social work ki lamji da khara sum pamna ai is de yauna dum hawrak pogum sum tawi adu yam nahawri ngi 2007 da aisi laikai gi ai leiriba ong Sekmai makha laikai sigi club haiba tare yam chawba club ni Luangbung Development Association hai riba club sigi ai kanu oi jarami general secretary oi jarami aduga ai yam kuina di oiramdre maramde ai 2009 da merchant navy gi exam thar da ai Chennai gi hojiki hai riba ai CHMT si da training chat khibana maram oraga ai chahi amaga khara oi jarami matam sida ina tawjagi basi akoi gi yamna maru oi riba Sekmai da lei riba si Sekmai gi hospital si Manipur da akoina tabada masi khwaidagi libasing gi manung da ani subane haina jo dumaina takpi adamasi primary health center oina leirami the primary health center oi leib kan sida matam du da 2008 sida akoi gi circle MLA si leigidre hojik honorable MLA Dingo si gi babani akoi gi honorable batam nu gi MLA Pabung Borajau aduga minister na koi lamlai gi leihidaba Pabung Parijat se man help pari gi matam sida aina yam kanna chen chong dana Pabung jiga tathok tasin taunaraga honaraganda primary health center si community health center ki thakta onkhatlaga hojikti community health center oina leire aduga masida akai atoi tholakpa adagi repairing mong taraktaba adagi ayush ki doctor singi leiba mong ta daba khota mayam je aina kanna honabi badagi masi hojikti yam phajaba full fledged hospital am oirganda doctor su tara gi matakta leiraga hojikti yam phajana chalairi adubo hojiksi awat pa dum leiri masi men khatningba kayam leiri ultrasound leitaba x-ray leitaba ade operation theater leiraga su matik chaba equipment jing leitaba specialist doctor tharakta adugu mana chingba adum mayam am di leiri sigum bajing si aina kai gumba mute sida handaki live election sida mai pagadi hena midiang changbagi adum jo lei taw atai kom contribution akhoi pandemic ki matam aduga te topa hoi akhoi gi Sekmai gi leiriba awang mai kai da leiriba akhoi gi higher secondary school je dama Manipur gi je Sekmai gi Nilpatama higher secondary school hai je akhoi police station gi just opposite lei je masi ma kaktane atai leitre awang mai kai da na masi ju akhoi gi matam du da Nilpatama higher secondary school hairaga higher secondary gi board sum thetpa aduga oja leitaba satra leitaba equipment leitaba infrastructure karim leitaba aduba aina kan honaraganda
asisu 11 12 ki upgrade si aina hona badagi tawjaram bani adu matung tarak padabuti hoi matam dugi MLA kari krama yamna sangdaraga hojikti fajana 11 12 si leire adu ahan ba khut tha ba keno di aina tawjaram bani taw adu okay adu hajik pandemic ki menung hai tare ko chahi ani me asida kori kori mayam da mateng pang ki ba khoi ki robin ke ki to ki mayam su khani ang ne ju hoi pandemic matam jodi tamo adu ki mati ka khoi kanna lantheng na jakre haiba tare mayam punamagna prithvi all world akoi mipung khuning na wana ba matam sida ai gi nupi si marak thatna masi medical officer ni sekmai gi community health center sida hojik medical officer oina leibani doctor ni aduga amuk laibak phabamna ai gi tamo masi corona gi CAC gi corona in charge oiba matam sida ana akoi CAC sina policy sekmai ji lam tara mukon ba sekmai adagi khongampad adagi soi kanto chirang lekin tabi maharabi leiri myam je aduna akoi gi pandemic matam sida hospital singna yengning daba inthorak pa kai do matam ji aiga aigi nupi gana akibam ta yaudana tamo akoi patient khuding mak loina laying bigi hida kapa khotpa even accident thoga lakpa ahingda kaida accident tho lak matam sida hospital sida noi corona test doctor di changba yaroi phana sathiba accident orga jo khoi paiba ngamoina toruk matam sida khana chaina ba thokpa hospital manung sida adai di akoi gi yum ga hospital ga di leimina leirabani na akoi gi jo mai thalaga pharmacy jo phamjai leibani na changa ga na mateng khara pangbi ba yagadra khotkadra gai tawbasida aina aigi nupi da si tawde ya ponte nang farz patra su nang doctor ni adu mathakta in charge ni nangi duty natraga su sigumba mayam si mayam gi mateng si tawda ba yaro hen tawraganda akoi sigumba mayam tawi adagi ana ek mayam ji akoi adugi mati akoi hidak langthak lemna piba yawi pho adagi leihan ba yawi matang dui matungina aduguma mayam tawjagre da contribution de okay Semakata la seneng siki Ruben gi political career se kari wakhalun dagi no hoi merchant navy oire adugi togla adu mayam gi seba tawre aduga kamain tawdana khoi political sida rajniti da kamaina changa khibno kari malung gi changa khibno am thambi hoi da aina sum adumaina social work ki lamda club ki kari gi pai dana khotna khar leiram matam sida ai yam isada nungai bam power ki ahong sum khara pujarak pado adu matam dai bhole pa khot pa gi wakhalon di tam ai suklai leram de adu aina 2009 da merchant navy oina chatlure 12 countries around tawre then 2014 da ai tokle then in the same year itself ai 2014 gi June July swai da BJP da join tawre matam da khoi gi hojik su oi biri ba honorable prime minister Narendra Modi gi web si adugi matik kal le ha batare naman taw thorak pa thawak thoram jing ji akhoi pamba adugumba yamna kari encouragement oi ba pot me am tawrak pa masi ai rajniti si sangaga mutang he na ina pami bising si he na ungtang khongda ba yagadra agon ba purak pangam gadra na ai ji khalam badagi adu joi bole padi leite just rajniti hoina yawram bai wani adubo kendra si da awat pana sum pik thalak pai tare taw rajniti yawrabani na ai mi makhan mayam thengnare lam mayam chasal kendra sin thungna chat khale matam sida sekmai sida ngasi phawbada sekmai ji tamo amuk yam sathi bamna Manipur da leiriba seat humpu sida Segmai constituency is the only reservation constituency for scheduled caste neba in Manipur sida scheduled caste ki reservation amakak laiba asigumba constituency sida hojik thakna ba ising government dagi phangde Segmai kendra da mai mong tadri lambi thong gi wadi pannaru bagi masi kana ba leite lambi thong ama pura fail ni then adugi mathakta AC reserve leina akhoi gi elected tawbiriba members singina akoi minister loba ngamba amata leigide yam sole thema thamgiba ngaktani adubo aina tajabadadi as a lone AC reservation kendra moina masi minister so leigadabani haba adugumba ai adum tajai yam khangubadi nate adugumba ngamasu leite aduga hojik leiriba hospital gi school gi akoi leiriba mihu chingsina yengda yengjan bidaba som mayam jina di oja jingjina khangde chatra na khangde akoi na khitang tawjaruba na maram oiraganda robin nang na khitang yengjan biradi phani adigi hospital jina na khitang changbiradi phani inspection khitang tawbiradi phani hana mayam lakpa yamasi adu oraga di aijo rajniti ji khongdara bani na election jing tang face tawrage na dumaina lakpani damo ada ahong badi aduki matik purak ning khre Segmai kendra si di aduki matik pura maning da pura backdoor da ne hojik lei sina kendra Segmai kendra ge total akoi gi voter se kya mole aduga polling station kya mukta mamang da kamaina bot hadena gi masis as per 2017 gi election phau da di tango 38 pollings ne adubo hojik ti upgrade tawre hojik ti polling station 40 leire aduga voter di 30,000 approximately ne ko 30,000 gum lei daw
Okay, okay. Sengmai Kendra gi oina. Okay. Adu Sengmai Kendra gi la kana Sengmai Kendra gi oina khwaidagi hajik sothare ba kale se asai khara thambi gre ana layang gi education gi lambi thong gi mai gi ising gi mayam sin da kari krai area do no yam sothari se Sengmai Kendra. Ising jima pura yadre. Ai ji Sengmai masani na tamko. Sengmai mina ising leiraga season na bai ji tamoi ji ta ba da ngam gani ba. Sengmai turel leiri khudingmak leiri hojik ikai hangoi dana har ganda bathroom changbagi toilet changbagi ising ji tama khoi leira sin nei ni ising leiri ni adagi gari chambi ising leiri ni loi leiri ni aduga muk Sengmai turen si masi akhoi kanmin na ji dana khoi yam toina kanna launai adubu kanam ta de government na su masi athing ba lei hojikti Sengmai turen ge product sing ji hana forest na pairam badagi commerce and industry na pai khre adubu akhoi gi press media da kaida untang ha puraga na hapta ama thingam ba dam policing ji na tawri se then hapta ji mu kaw raga anda amu nung lengoi ji mu kothokpa na na khoi gi emsu gi angang sing ga Sengmai turen da tar siriba sibam thok tabane akhoi dagi myam hena wang chawba adagi mature oiraba pakang ngaktane ba then na ju sipai khallaba ukrul dagi nupam jo picnic lakpa daga siri sibam thok tabane Sengmai turen ji da moina JCB na then moigi leiba khulai jing jina tawthu ganda guha sar thame do phajana tawraga ju chang nai na phajana tawbiram da ba aduga mayai du tawraga matai ji kokhat piram de phadau guha gi mong da moi yapam du khar loktok phangbai damak ta lokto ani then guha dong thamamani then mi di khang da bani na thele na iru jaga ja chabulong tasan gra ka khala pudu ya da bane aduna maram or siri ne ba aduna Sengmai turen ji ma kanmin na bam change asi ecological balance ta pura kaithara ba poram oire supreme court ki athing bole ne da Sengmai turen dagi akoi nung lengoi lobya da khata ba ado masiba akoi phajana kanmin na ningi ising jima yam ware Sengmai gi mipung khuding mak ware masi public comment jo dum tabiu loina war bani then aduga akoi gi kanoda akoi gi kangla tung bihari ba highway sida lei riba kangla tung bihari ba Nepali khul ji da primary health sub center amal lei Sengmai gi community health center ji gi makha da lei ga da bani adu Nepali myam jina Sengmai da laaga then koireng gai chalaga imphal chalaga laying imyam se hai riba sub center jina phajana doctor nurse thambi dana chalai biraga di moi ji chapai da ka su leite ba damo adu madu leite Doctor ji kaning ka ba nurse ji kaning ka ba kaning da tokpa then khurkhul da lei riba sub center primary health center jo samane asi jo function phajana taude thayeng da lei ju samane then school lei riba ji angang na la si dore tamo ang inspection tawbiu wall ji sumaina lei ga da check ki wall ji sumaina lei re kui driba da su anau sa ba da MSF na into da na nom lei ramen to MSF na into raga hojik turaga paisa kai ya da na ga tawna lei ji ne ba asigum ba hekta kari hai batare akoi gi mihu chingjina kari mata yengsan bida bai kino ma sum lei adu sigum mayam si di aina bu by chance mayam na nungsi bi badagi kakhalak pa tar ga di mihut oi tar ga di masi Sengmai kendra sida amukta Sengmai kendra gi miyam na udri ba mong da yamna pumong hong ba ma adugum ma purakena khali dam Haji mathang tak piu ko health sector sida dum kamain to ya phatre na khanbir ba kamain to health sector si phatre damo masi phatre habe maram dine community health center ai gi hek thunga na lei ba wang Sengmai gi si lam tare nipan tara gi koliba hostel se hojik kaino leite generator phau leite masi accident thokpa mi lakpa ga andane mai mut ki ba targa di kendan thalaga mi du stage tawe da phot leba kendan thalaga then x-ray machine leite ultrasound leite doctor di tarai mathakta leirabani ko community health center oirabani then masida akhoi gi operation theater leigum leitagum haidone taw mong yam tadri operation theater amagi facility oidri ana moina sarmi jingji aduga leiyena ju khalasu hauji khulai thadarakte the specialist doctor thadarakte aduna miron bi kari kram yam sida akoi gi angang unabagi kari gi delivery gi lakma tam ju yamna khudong cha da kayam mayok ne ba and not only this phayeng da leiji khurkhul da leiji ju kala tongbi da leiji ju then phumlo da sub center aina akoi kendra leije san makon oiraga santhi myam phajal leiba kanam yengsan bidra dana ada sigum mayam ji mihu chingjina tobi ga do bunna tabra sine da moina hangjaina ko ana bilkul moi si dum ka khara loire si moi tokpane na haina leibagi dum phibam ma sum ura phange ba okay health sector simadi yadre education sector de kamain to education sector jo hojik na naw thamjai don tabo Sengmai gi government gi higher secondary ji akhoi gi Sengmai da leiri ji na ta awang mai gi dam ta leitre Nelpatama higher secondary school haije hojik changaga mayam yengbiu wall ji angang jin nala soi sirani aina press ta lising lak laugre tabi do MLA na ta de tabi do minister na ta de kanam ta na ta de adu aiju aina ekta tugaira sarung am basu nate aduna wall ji sumai leirabani chumna leigi do wall je asigi phibam lei
computer leite hauji ki 21st century sida computer matam sida computer a sida bu computer amta thamda ba government jibu ado hana ai club secretary ori matam da computer khala ame oja leita ba adu da namu adu gi computer sing du su kadai jakrabno matam du headmaster na lawdok rabra cha rabra hurang rabra kai jakrabno karim ta khangdre namo adu hauji su kaim leite sini kano education sector ta sing su man ngai tre ko adagi mai gi di kamai to mai ji gi di hanaga panaraga di khajik tang di improvement le akhoi gi prepaid la ko dei dong adubu masi yam nungai taba mana prepaid so taujara po chi da ayuk si akhoi gi thabak kanna chinnarak pa angang sing na online class ka tor po kholok pa timing je sida pung ama daina ani ba dum mutle aduga nungdang gi chak thong ba hongnarak pa pung manga makhai taruk ka taram dai swai se sima adum pung ani gumba dum mut kani masi ayuk ki nungdang gi sima adum lei chang nai na nukti gi haibe se adu aina social media da kyam laugre ade khabar ta kyam laugre adu adum tabi dabni na adum lauri bai dune da sini okay aduga khoi lambi thong se kamai to lambi tong si daw hayu haining dre sengmai kendra si ong tang round si sengmai kendra si yam tina chawna ko le daw phayeng lantho ga da khoi singda dam hai leiri se akhoi gi famous picnic spot ne singda dam si da gi kola ga da singda dam phayeng tarin pokpi kautruk lairen kabi lairen sajik mayam phumlo chirang khurkhul phaur la ga da sengmai kana tung bi se koilas ti thadi thaba aduga akhoi gi nupi gi mamai da powder tai bei mong da bhot me da khaga sum tauba adu su akhoi state highway gumba da akhoi lera kulak ta changim sing sida di koila ma chet am ta oroi da the village road to dem to oroi the village road ta koila am ta oroi ba masini tawi no okay ya pho hom thambi aduga hauji makha ta na lakse ningi sina khoi hauji manipur gi ba ton ba issue me am leiri ko sigi manung da khoi leiri ba drug ki issue se drug ki issue sida robin kari mo lei mayam si even haji yum thong khudi makta drug nisa sin da ba anga amat ta leite habi sai sida as a politician mo changa ni yam young oi ba yam youth oi politician am oi re bini sai da kari opinion le masi mayam bo oi ba makhura maton oi ba senior oi ba rajniti da khongdar aba ekhoina soi bne dong angang jing na soi bna ti hojik manipur gi youth si maitei da soi seno chingmi da soi seno khoi gi pangan muslim chinau sing da soi seno drug season da ba angang si yam leitre maximum 60-70% ji aina kaigino khangi je har ganda aigi pharmacy sida yonda ya da bai di akhoi di yolini insulin je 1 ml syringe ka haina base si yole aina pi de yolano masi yon ba ya roi na thingre hojik ti check to bi yondre ba masi low base no ma da angang kundeina kunthra bola etam ada akhoi thoidok na han ba da khalam de ba akhoi pham ju koidri pharmacy je kaigino insulin je ajuk yam nangang mayam sina lawri ji bo an tor ganda ko na di insulin law matam da not only insulin ising bottle macha amam ju sum lawe ba ado khoi drug si kapok tam ni khangde bu ko kari gi no angang mayam jin insulin sum law ising law ji bo anda ko na di angang sing hare ba drug kap gi ne na as adu di sidi pura afaba thabak natre si akhoi gi business oiraga su ade mayam gi seba oiraga su maduna amuk hena society da amang la ka da oiraga di insulin ji yon be yar roi ha na insulin ji aina yon ba thingjan gre masi akhoi na soi bane ha maram di akhoi na moi ji kari hatare thabak pibidre unemployment oirak targa di ngaurak patarga di moisu inkhala ibanu pam chani na gari lehaninge gari mamana ba paisa pai baina kun meyung manung na tongi du moisu tongninge i adagi matamgi matung ina nupi macha koininge i khangnaninge i then paisa di tholak trabani na akhoi kangauna ra agadi huran marom la ani adai di phataba sangati la ani phataba sangati la padagi di drug chaba yu thakpa jwar sana bai se masana adum group punsala la kani masida akhoi Manipur is a very small and very poor state ni yam lairaba state ni aduna akhoi government gi kaino sidang akta ngaira leitaba employment jida government gi thabak ta ngaira leitaba masi akhoi na kaido tai se example am pijar ge tamo akhoi gi sekmai gi mamang ching hai je sekmai gi mamang ching si andro gi chingnen phaja pote tamo yam thi phaja khra ba yam historical oiba kaino ni adagi akhoi gi phayeng ching gai leise phayeng ching khunau gai leise yam thi na phaja ba si kaido ba gi semgat pangam dri no ba si kaido ba gi mihu ching jina semgat pangam dri no government na si de initiate law da bai maram na kari gi no masi jing ji semgat la ganda phaja ba garden sembe yai adagi phaja ba akhoi gi tourist spot sembe yai akhoi gi lam du gi phayeng da semi potuna phayeng amadi adoi da leiri ba naha mayam du gi akoi ba khunjing da leiri ba sing du gi employment myam pi doini yes dukan da phamasu kwa da yolasu adagi mali da oirasu madusu employment makhanam ne damo maduna madugi system da sum chu gi baduna nisa chaning ba
adagi koi ba satning ba mangon da chilhalle ba chin da bana maram oiraga ne mi ngausin nari ise mi je chilingai thabak se duty se chilingai mi je ngausin naroi ba daw adai sengmai ching ji sengmai ge khoi gi mamang ching ji onthona chaw khra jani pareng je akhoi tourist spot sem ba yai taibang mina akhoi na government na or representative sing sina tauge na kari ngamoi de na tamo loina ngamni tawnai sine ba ko Japan na Singapore na pikraba Dubai na migi Indian Ocean ji kano tawraganda punjal aganda Palm Dubai semaganda kwaidagi wangba Albert Tower adagi Albert Arab Hotel adagi Khalifa Tower sagali myam si tamo aikoina kai do winga moi doino ba si tawraganda Kalatongbida Sekmaida akoibada lairiba youth myam se employment system je koi hotel da phamasu dukan da phamasu mayam am hengalakani ba tamo ada sigum basidi aigi amna masi aina ningjaba podam di oi tamo okay aduga hajil la ji political career ki ta lakto se ngai mate amu thambigre ko hajil lekan da Hajik Manipur gi ba rajniti wala sing si kamai ni yengbi party am chongba duga lebak si mara tak ta bhai dai development sai che pakhat bangam da bhai tare ko myam witness torog la yedo sumaina politician myam ni torog po ki generation hai ba tare si na politician sing je kai oina ugada gi ha ba cho wang am lai sai si da as a politician amoina kari mot pi miningi ako imak phau yauna da mo hangoi rab jani da aduna ne akoi gi Facebook ta kai da social media gi platform jing da politician jing jibu akoi gi miyam jina praja jing jina mai da tin season bagi mong da ngang bi chai biri miyam je adu ma si pharoi da bane phabiroi da bane ngangja sanoba moina nganga idu akoi na o akoi gi angle ji som da soibana maram oirganda akoi ma si chumthokpam darka oire haibado akoi na chumthoga da mina thina kamai ngang doina da mo akoi na lalubai akoi ji ngangi na tro mina adu chumthokpagi kaino ama matam ama akhona tanjam pibi gadabne ba hekta akhoi da thina ngange na hekta moibu phabi ba punbi ba si it's very wrong adu tawroi da bane ba adu chongthok chongsin tawbasina akhoi gi development da masana adum thengtha ba ta bani tamo chahi manga khaktani the duration of representative is only 5 years term ni Indian democracy matungina adu masida chahi manga sida paisa mayam ama khorsa tawraga Manipur gumba lebak sida di paisa gi kaino ngaktani vote si ko ana paisa mayam na chading tawraga anda koi vote si tawnare kahauda mayam ju bikhari gi mong da leibu mayam ya haure kahauri jing du su sangri paisa jing du na kamdo na paisa du amuk hana make kana fill up tawga da ge na moi ji development ji tawdring leiring marak sida marak tu da phasiya kano da chahi ama leiraga ani makhai leiraga ahum leiraga or election another election lam dai tawram dai sida chongthok chongsin tawbasina maram oiraga adum development ji masana adum thengdab da akhoi machen mokta khatnari ngai hunnari ngai adagi development tawdu matam du na vote khomnari ngai sumain ta adu masidi aidi yamna chumdaba bot nen khale dam okay yam phasa hum dam aduga hajila sini sinamu a good politician ase afaba politician amagi magi character magun se kari chen mam tu en khale haji politician me changa abani myang me seba to bo hora abani ko sai good politician magi character se si oini haba isagi wakhalun kel number 1 ego se dam politician should not possess any ego ego lebia deba aina vote kara vote lepom dai sida tamo gi khong paira soe lambi da chalam ba yungau ba menman ta da ba phajing jingbam da ju ai ko laga nuksi ba saraga ai vote khome vote ka gra matung dana ai hekta tinted glass hapaga maning mamang squat tawraga mi ji hekta masak khangda bida thabak lei khangde leite khangde mi gi gari dubu hekta WT na sabadona horon ji angak bata khongjalaga law khongdana refi khongjalaga lijai na kan dana this should not be done by any politician masi ningthau nate piba pham nate he or she is a representative people's representative ne pa minai ne amarom dadi minai ne public na represent tawraga nang aikhoi gi thabak adu taw nang aikhoi na chaga da cheng jing do nang na silo akhoi na than ga da kerosene do nang na silo adagi office department jing da lei ba war pa chen nang gen chalu haidana because India is a democratic country have is kanana no by the people for the people and the people hiring then he or she should be a servant for the peoples neba adu tawnari jidi akhoi di lepom dai dana ama then kagra matung dana ama this should not be done this is very wrong ana mayam ga leng konara chatpangamba akhoi gi mimana da ba yeng ba da hangoi ba ma ga punna chak sami na bangamba tamo gi chak sang yona ina sangaga tamo I chak sa tho ena sa tho ga election bangamba do he or she is a pure politician is a true politician adu oi ga dam ne tamo masi semai kendra dagi ai hawdo kena khale ngasi paw dai itheng theng na dri si gumba je sini da okay yam phada hum thammi makata la se ningi sina mo khoi
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJP ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ BJPꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯣꯔꯆꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ BJPꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯒꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯑꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯇꯦꯡꯕꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯋꯥꯂꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯏ MLAꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯥꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯗ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯥꯎꯟ ꯆꯠꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨ ꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯗ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯕꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯐꯩꯗamo 2014ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ 2015ꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯃꯣꯔꯆꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯦ BJPꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 10 ꯌꯥꯎꯖꯔꯕ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯃꯤ ꯐꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤꯐꯥꯎ ꯄꯥꯏ ꯉꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯃꯤꯌꯔ ꯖꯣꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯐꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯅꯦꯁꯟꯗꯤ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯔꯤꯖꯥꯏꯅꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯥꯜ ꯁꯤꯡ ꯑꯥꯔꯤꯌꯥꯖꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯪ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯑꯒꯦꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯕꯠ I will contest election for sure in this coming assembly election aduna I tokjarage maramdi BJP di hoji sitting MLA ama leibanina sitting MLA ji phage phau pharoi tu mayam na ngangna baduna tongani ma thabak tawi tawde adu let's keep inside aduga sitting MLA ama leiringai da aina BJP amuk tansan bahibse madu aingonda di pam da boin thokpa da aduna mathang aingonda hoji yam chawba political party amana di invite tawe da adubu yam kana khannari adugi potu aina mukitang pam phataba ada yawba targa su akoigi alliance ta legadaba party ma adai torga ai kanna khannari ai youth team achawba ai youth team lei advisory committee lei adai tor khannaraga anda ai susoidana nonini sidadi tamo confirm oirani okay yam phajo hom thambi ai marak sida ai atenba break amtang lawjage break logro matungda akoi robinda mikhal sikar matungda kari tawgani kari tawwa pami aduga akoi केंद्र से अवरपा लेबसिंग करी मेंशन दोरी अदुगा लेब अतै अतै इशू सिंगदा मागी करी मोट लेब थमजगे सो व्यूअर्स अतन ब्रेक म लौजगे ब्रेक की मतुंगदा याम थुना हंजरके Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Break matungda mayamu taram okchari ai makhatana Rubin da lakshaning si Rubin by chance handaki elections la kadariba 2022 da pangthok toriba elections da trying to issue Vidhan Sabha mikhal sida by chance mai pair khalagadi Rubin na first priority na tawgen khaliba thabak sin kai kenu thambi employment basis no especially employment basis khoi sekmai kendra sidine yam thina akhoi gi chamjaba chamchamba yam nei pangpang na leijariba aranba phataba kaimta khandaba lau singu tawraga leiba adugum laba akhoi gi government service daga tawriba then ato private sector da mapalam daga tawrisi sekmai kendra gi youth sing ji percentage on thone yam name gre 1-2% khaktam oiramgani ana swai da tawrisi lau sing uraga kaidawraga hingol koiraga leibana ayam ngatane do ado chawkhatpagi mamisi masina maram oirganda ekoina yu udaba thabi tharaga tamo kyam phadoino madusu employment basis makhanam di makhalam ni yam pai ngausin naraga jwar sana leiduk saruk thabi thaba mairen thaba yam pai adubo magi livelihood tadi maduna di kano generate tobudi ngamoi hariba tamo ko aduna madudagi khara hena chawkhatpa yaba mongda kari tawgadage habado mayamga khannaraganda ai number 1 first priority ji ai employment basis sida ai mai onjaningi adunga sai na haijagiba khoi phayenglom daga leiriba ching sengmai da leiriba ching jingje fajana tourist spot ama semgalaganda ai masida akhoi naha jingje thabak pininge sumaina ai khanjari damo
Okay, ate ako nang sai thang na jabada ako gi biodata zo thenga ji tong tong activities me ama to ba aduga JCLP gi hoga to gyo me ama adu ate me am sule kari activities sing no khoi sigi political career se sang na mo honna bada aduga lakal mikhal sing sida people sing sida khoi karam mioi bo khoi Meerep mon khan ga dage have se sai sida Robin ke having wali hojik matam din amo praja si amna wakhal ji khannare thaina gi hoiraga puba sen thum khara hekta yelaga koi chahi mari makhai ji kari mata tawdana laaganda ko tha ani hum gakta ngai raganda aina chahi mari makhai ji karim ta tawba ngam hodre lem horiba ai mathangi tam ji da jo ai bu mihut amutang ohen biyo ai su soidana mayam gi thabak tawjege ga an haiba sidi is a very all dialogue ne dawa masi matam ji ga chuna dre chana dre mana tawge haradi chahi mari makhai manga gi maya sida tawba ya ba kokthom leigre hojik sekmai da lohom khongdong ba ya ba sora deba karma tawba ya ba community hall ama ba leite yam ti ikai ningai ni an mi gi kendra ga pana raganda aduna adugumba mihut singdu semai kendra gi praja sing sina wakhal khallaganda madu amohana thagat lakani natragana even ano bora su thagalo ena ai adum asa tawjai aina praja gi damukta tawjagi basi damo ai do or die da ai yam thina hona gre akhoi gi sport national sport university si Manipur si power house ne sport ki adu adan tawraganda center na recognize tawbiraga akhoi gi kendra sida hojik akhoi senjam jirang kautruk harauthel hari mafam jigi yamna phajaba temba jaga sida hojik saba horaga leire masi saba horak pasida thengkhang ke arak tamo maduda tariba cookie migrants kharana yam tina akhoi nongmei pur laga thang ten mi siba ya ba khulai pur laga JCB tawraga kaidorga thabak suriba worker sing duda noi sida thabak suba yaroi noi chat ki gadamni paisa pi gadamni torture mayam taw ba hai tare cookie migrant jing jina adugumba mayam do maitai ichil naw adoi da tariba khoi gi mayam sina khang mangam draganda 2016 gi December gi tang 13 bye bye numit che daw sida su kwai da gi chawba iho ama tawgi kano sida ekta koi maitai lising tara muk tillaga koi ba khun mayam sidagi cookie sing siga nung thomna ba ekta dai phuna ba dai khana chaina ba ekta Imphal East West ki commando police mayam je thomjala control ba tawngam da ba ma tawgi matam du da MLA nungdang da lakhi ayuk tagi hauba kano sida irang sida then candidate oigada ina tawriba intending candidate mayam matam du da amata lakhide aina khwaya na chenjali aina khwaya chenjal laganda maitai mayam je yam nuksi jane tamo tufak tupai churaganda ne aswaida mi kuthra ni pu pham aswaida mi tara kun phamaga ne luching binaba amata yauda bogon tufak tupai tawrega ne tawleram bado aina kaino noi mayam sida phama toije Robin Khwairakpam lae moina kaidau yage chajalo taw gan sida hekta maitai mayam je iho ma sagalaga ekta hogalaga law khong tawraga akoina maiti ba pi gi cookie sing do admai tawraga last ta moi ge ning thau gi kaino da phamina raganda table talk tawraga akoi ge police officer sing yauna adagi matam dugi MLA do ahing du da lae ahing du da loisale ai samag yawe admai tawraga khun gi leader mayam tawraga aina negotiate tawgi then even in the ILP gi matam du da su ILP ji hujik Congress na pi bani hai kadagi BJP na pi bani hai tawri mayam ji kanamta na pi bani te taw praja na pi bani bo Manipur gi praja section lising la kunthra lai ri se sina ILP Manipur da lai han gi bani BJP na junate Congress na junate any political party am ta na te ba ai samag yauna sekmai da matam du da yam kanna yau tawri gan da ai mati amazu oijara mi JCLPS ki sekmai region ki convener oina Tamo Arjun telaiba lai hidabaduna state ki convener oiringe matam da yam tena orami matam du da ekta koi imai ben sekmai imai ben naharon mayam jiga sorok da thoganda koi ihau sagatana akoi sirasu sini Manipur da ILP chana handraga diena army ki highways da army convoy lakpada aina ga phamjandana tumjandana tawraga tamo adugumba ihau mayam lai ki madu prajana kaude madu खबर न साखिनी अदगी अखोय सोशल मीडिया न साखिनी प्रूफ लोय लay फोटो न साखिनी वीडियो न साखिनी को मदुगुम्बा अचीवमेंट आई मयाम तौग्रे दुबो अखोय की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइदोइनी वोट लेप तोइनी मयाम की थौक तौदोइनी तौइसिंगसी aina ujabada moi sidabadi nate ai mi maning da wangang busu pamde si siningde ado khongban gumba khara JCB tor sum tengba adagi sengmai turen dagi nunglengoi khara diparam torga sum khara lambi thongda sum chaithokpa ado public issue sigumba yam tira sathi sathi ba issue dadi yaw yaw daba sumai sum tawe damo aina sum thengna jarak pase aduna masi prajana makhoi sidi thodongna mihut amo oibada matik chaina ai di logdaba mande ai phai ai matik chai haibe wafam de ai suna natte ai su matik yam chadaba mi amni adubu
प्रजा की इशू द बेस तौरगा प्रजाना मायोन मा सोइदना हंदती चुमकनी हेबजी दे थाजे दो ओके ओके याम फजबा फोम थमे अदुगा कोइना मिखल सिदा कोइना फ्री एंड फेयर ओइनबा प्रजा सिंगदा करी हाइबि निंगे लय हादि होय जगह सिंगदा मसल पावर मनी पावर तोंदरे हौजि तोंगान तोंबा जगह सिंगदा फ्लैग युंगबगी खनबा इबन एशिया युंगरे अमरोमदा हजि तोंगान तोंबा हाइरोक्ता वांजिंग तेंथादा अदुबा मरोइना हाइरोक्ता कोई फिमू से बचलगा लुट तौरे मी युम थुगारे मे नोमे कैप्सूल लम हाबगी इशू मे याम लाइ स्वाजिदा एज एंटरटेनिंग कैंडिडेट ने मोना करी हाइबि निंग बिले हजि लेबु सिनारियो सिदो अखोई आइदी याम थागलिने अखोई सेंगमाई केंद्र सिदा बोट हायेंग द गायरे को कोरप कंडक्ट सी डिसेंबर हजि डिसेंबर यौसले जनवरी दे चनगे हारानी नत्रा अब सी यामना कनो अखोई इलेक्शन जी नॉकिंग द डोर अखोई थोंजिन द लेप लेरा गान सिदा थोंग हाम द यौरगान सि बावदा अखोई सेंगमाई गिदी सिटिंग जो लांगद्री अदे अखोई भोट लेपनी ने तौजरी अखोई म्याम जो लांगद्री तुमिन तुमिन अदुम मा मसा माबु नुक्सीबा मियोय खगा पुल्लगा मीटिंग मचा मचा तौबा कैमरा मीटिंग मचा मचा तौबा चक्सा हाइजाना खितंग तौबा सिनतना एकता अखोई दि फुनबी चैनबी अदगी थांगतेन नोंमै यावनबी अदुगुम्बा बिल्कुल लेते अदुना इलेक्शन सिदसु अखोई अदुम यामना फ्री एंड फेयर ओइना सेंगमाई केंद्र ददी हाना वांगदसु थोइना अदुगुम्बा थोखिदे अदु हंदकसु हेना अदुदगी हेना शांति ओइना अखोई इलेक्शन जी कंडक्ट तौगनी पांगथोकनी हाबे आशा लेतमो मरमदे अखोई सेंगमाई केंद्र सिंगजी यामना आइन वांगदो थमजगिबदो लौसिंग खरा उरगा इचम चमजबा फत्तबा मकोक्सदा कैम यावदबा अदुम इचम चमबा अखोई नॉर्मल पर्सन मोइना लोइ लेनबा अदुमाई लोइ लेयदमा ओके ओके मखाता लासेनिंग से अखोई ngasai mikal mai pa pagi thambigre adu hausit leiriba manipur issue singla la kanda unemployment problem se koi dum phana lai aduga every household khudimakta mipum khudimakta government gi white collar job phangan bai sidi kasungam moi sai chida ngasai mikal mai pa ko kadang mai leni inara kan unemployment gi problem se kamai tun na koi solve to yani en khale ruben gi mut masi laik lai su tambangam dabam yam su leiri tamo akoi semai kendra se masi akoi na अखोई गवर्नमेंट की लेरिबा सी आई हेक थोंगान मक्सिदा एलपी स्कूल अम लई अदगी अतोपा अमजो अमु नौना अमु सागली एसएसए की मखादा असिजु सही क्या नो चंग लेरे लोशन बंगमद्रे सिगुम बजि लोशन नम चंगी फ्री एजुकेशन जे अखोइना अंगांग जिंग जी फ्री एजुकेशन जी इमुंग अमदा अंगांग लोइनमक नत्रगसु मचा खरा यामबा अहुम 3 and above अखोई की चिल्ड्रन्स लेरिबा सिंग से मसिदा फ्री एजुकेशन गुम बम पीबम चंगी यामद्रबदा क्लास 10 दी तम पास तौब ngamnaba अखोइना होनहनगदबनेबा अदुगा अखोई सेंट्रल सर्विस मैम अखोई कौरी आर्मी की सीआईएसएफ की पैरामिलिट्री मैम कौरी तमुको सिगुम्बसी स्टेट की जिंगसिदी अखोई उदी उरुदे खंगजु खंगुदे अदुबो मैम सुम रूमर्स तानबदा एसआई ना लुपा दुक्ता लेगदबनी कांस्टेबल ना दुक्ता लेगदबनी आईआरबी ना दुक्ता लेगदबनी लेनरबनीना मदु अखोइना जो मुग लोइना ngमोइदबनीना सेंट्रल सर्विस सिंगसिदा अखोइना मोइबो गाइड पीबा फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का तौदना खोतना अदुगा अखोई लारिक तंबंगमदब मैम लेबसे मसी एटलीस्ट इमुंग अमगी अंगांग अममदी नुपा खंगदे नुपी खंगदे मसी फ्री एजुकेशन तखोनबम चंगी अदुगा साइना पंजग्रीबा गवर्नमेंट की तनातना अतोपा सिंफम मैम लेरी मदु अखोइना सेमगत मिनजी अदुगा तौजी हाबदो अदुमाइ तौरगा आई सिदादी आई फुल फोकस तौरने तामो उपाय अमा नत्रगा अमा आई काबु कारदी आई हौजिक आइना हाइबद चिथाउबो क्या लेरगसुने आई मतम मतम दुगी आइना गवर्नमेंट पाइबे यावरगांदा आइना करी तौगदगे दो इट विल कम्स ऑटोमेटिकली इन माय माइंड अदुगा आई सोइदना दुम तौरने तामो करी तौबे यागे दो ओके याम फजो हम थंबी अजले बा ड्रग की मतंग अदुगा अनएम्प्लॉयमेंट मतंग अदुगा एजुकेशन की मतंग याम फजन थंबी अदो लोशलकपदा अखोन थंजनिंग से रोबिना सेंगमाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रजा सिंगदा करी अपील तोबिनिंगी मरोइना मिखल सेदाइदा मीडिया मोय थोलेबनी याम नहावाइना याम यंग एनर्जेटिक ओइन थोलेनी सेंगमाई केंद्र की प्रजा सिन के हेबिनी आइगी नुक्सी जरबा सेंगमाई केंद्र की को इपा इपल लाई गुरु इमाइबेल अदगी इचे इचल मरु मपांग क्वाइ खुदिमक्ता आइना कोकनोना खुरुमजरी अदुगा आइना हाइजनिंगबसी अखोई यामना फ्री एंड फेयर हाइबदी अखोई की इरांग थोक्तबा सेन थुमगी अदुगुम्बा सेन येलगा कैदौरगा इलेक्शन दा तौनरिबा अनफेयर मीन्स हाइतारे अखोई की परीक्षा थाबदा एग्जाम थाबदा नोट तौरगा परीक्षा पास तौबा अदुमाइना नतबा प्रजा की थमोइदा तिंगलाउना पानबा सेंगमाई केंद्रसिदा हौजिक फावबदि तमो एज पर सीआईडी रिपोर्ट मतुंगिना कैंडिडेट इंटरनिंग कैंडिडेट इंक्लूडिंग ऑनरेबल एमएलए यावरगा मी 3 सुरे 9 सुरकद्रा हाइबगी चिंगनबल लै अदु 9 सुरासु सुरक्त्रजु अखोई 3 अमदि ओइरे मसिदा प्रजाना दुम खनबिरो दम प्रजा की सेक्शन अखोई लेरिसी कम्युनिटी या मिक्स तौरी सेंगमाइदा गोरखा अखोई नेपाली चिन्नाउ मयाम लेरी अखोई शेड्यूल कास्ट मयाम लै मैतै ओइजरगसु देन अखोई जनरल मैतै मयाम लेरी अदगी ट्राइबल लैंग्वेज इचिनाउ मयाम यावरी अदुना मयामजिना भाब ताबिरो वखल खनबिरो करम्बा कैंडिडेट थादरगा अखोई अवोनबजी पुरकदगे हौजिक सेंगमाई केंद्रसिदा आइना साइ थमजगिबा
luhong khongdong ba sora deva karma tawba ya ba community hall amata leite sari ne to sangon man mo aktani angang jing na hojik juar sanabam oi lere madu yamna mong ta dama aktani then mai jugo chadre ising jugo chadre lambi thong jugo chadre adigi kendra sida thadi thadar amgani akhoi khange social welfare department gi khuthang da karamba widow na karamba lukhrabi na kendra sida widow gi scheme phangba leigre madu akhoi point tawba ngamgani kadam ta phangde old age pension sahi humdrai matak to leijing ji government gi lupa chani oro chahum oro tawriba pirib sing du sengmai kendra da karamba old age pension phangiba leire kanam phangde tamo handicap scheme da handicap mayam lei sengmai kendra ji da karamba handicap ta supnagi wheelchair ama mihut amana pigiba leigre madugi pigiba gi press media copy amtang puthok pi ai vote le pabau to ke haijan hinge damo bilkul leite sigumba aduna sigumba mayam ji nacha nana oiriba aina amutang kena toragadi karagadi ai mayamgi ningma thungnabdo ai amutang honajage adu scheme mayam ji government scheme mayam ji kana ba soidana praja mayam da phangnabdo ai best level da chai manga ji da ai honajage haiba wafam je ai thamjaraga praja sing ipaipal imai bel marung pang mayam ji bhapta bio aduga wakal munna khanbiyo haibse sikakne tamai thamjani okay yam pho hom thambi ton ba mikal sida sula ga da mai pak po biyo have ELITETV mai kai de su fu mogol bizari mai pa matung da kendra sigi tongni ba manipur ge tongni ba mayam si tek da gaidana pangthopa ngam biyo have ELITETV mai kai de fu mogol bizari thank you dam ngasigi adumba ELITETV gi Meerep the candidate matang solution jere mathangi episode tongan ba candidate munaraga mana kari khaliba kari gi mikal thengani ba kari tongni ba magi kendra ge du state asi kari tongni ha ba do myam thamjage ngasigi di kanena be sing nizari pine binasi